Hai guys, ondel-ondel mau makan angka 8 dulu ya, yang sering disebut dengan karak kaliang. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam nyam Boleha nyam lagi nyam makan nyam. apa? Bagi dong. Ini namanya karak kaliang Bang PI, makanan dari Mina. Aku dikasih sama tetangga. Abang PI mau? Sini aku bagi. Mau po, aku mau nyobain rasanya kayak apa sih po, jadi penasaran. Kayak gini Bang, bahan bungkusnya Bang. Nih Bang, lihat Bang, kayak gitu Bang, warna kuning Bang. Ayo Bang, kita makan bareng-bareng Bang. Biar enak, biar seru Bang. Padangan gitu Bang. Iya, makasih ya po. Ayo po, kita makan bareng-bareng. Nyam 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 enak nyam po. nyam 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 nyam. nyam nyam. Enak beneran po, nyam nyam nyam. Iya Bang, enak Bang. Makanya tetangga itu ngasih aku Bang. Nyam 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 nyam. Ini namanya apa di kampung kalian guys? Tulis di komen ya guys.